tu, apa janji you kalau you menang malam ni? Janji saya akan membuat lebih banyak konten-konten untuk budak-budak Gen Z. InsyaAllah, Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Saya memang tak sangka, bukan klise tak sangka, sangat tak sangka. Saya bertanya juga tadi, boleh ke saya balik, tapi jawapan-jawapan yang saya terima adalah how, maknanya kalau boleh mereka nak saya stay, tapi kalau nak balik mereka faham. Jadi kita pilih jawapan yang terakhir itu, iaitu pulang. Jadi bila dapat panggilan, kenapa nak dia balik, ini kena stay. Saya pun terkejut sebenarnya kenapa kena stay, tapi saya bila dah kena marah, kena jerit tu, saya macam tak apalah, saya ambil keputusan untuk datang kembali ke sini. Tapi okeylah, datang, jalan jam pula dekat traffic light ni, so saya decided untuk keluar daripada kereta dan berlari daripada Menara TH ke sini. Sebab tu lah mungkin tengok saya mengah-mengah tu, sebenarnya satu tak sangka, satu lagi penat, sebenarnya penat berlari. Dan itulah kronologi keadaan tadi. This is the reason why saya kalau boleh, sebenarnya ini kemenangan peminat-peminat saya, and they deserve to see me cantik-cantik kan. Tapi mohon maaf sebenarnya sebab langsung tak sangka. Ya.